Imbuga zihishe z'ibanga zikoreshwa na hackers. Iyo umuntu yumvishe ijambo hacker akenshi atekereza umuntu wicaye imbere ya laptop mu mwijima. Ariko ikibazo gikomeye si laptop gusa ahubwo n'imbuga zo kuri internet hackers bakoresha gukora ibikorwa byabo. Hari imbuga nyinshi abantu basanzwe batigeze bumva. Uyu munsi tugiye kureba imbuga 10 zitandukanye hackers bakunda gukoresha cyangwa kwinjiramo. Ariko intego y'iyi video si ukwiga gukora ibibi gusa ahubwo ni ukumenya ukuri no kwirinda. Urubuga rwa mbere ni dark web. Dark web ni igice cya internet kidashobora kuboneka kuri Google cyangwa Bing. Aha niho usanga amasoko y'ibintu bitemewe, hackers bagurisha amakuru yibwe, forums z'abantu bakora cybercrime cyangwa se amakuru y'abantu bakora cybercrime. Kwinjira kuri dark web bisaba browser idasanzwe nka Tor. Ariko abantu benshi bajyayo batabizi neza bagahura n'ibibazo. Urubuga rwa kabiri ni hacker forums. Hari imbuga cyangwa forums aho abahaka baganira basangira amakuru. Aha bashobora kuvuga uburyo bwo kwataka, uburyo bwo guhakinga system cyangwa kugurisha tools ibikoresho. Hari n'igihe usanga abantu bigira hackers bagashukwa bakishyura amafaranga menshi. Urubuga rwa gatatu ni phishing website. Hari imbuga zikorwa n'abashukanyi zigasa neza nk'iz'ukuri. Urugero, website isa nka banki, PayPal cyangwa Facebook. Iyo winjijemo username yawe na password, amakuru yawe ahita ajya kuri hacker. Niyo mpamvu uba ugomba guhora ubanza ukareba neza URL ya website. Kane ni fake download site. Hari website zivuga ko zitanga filime, game, software, ariko mu by'ukuri ziba zifite malware cyangwa se virus. Iyo umuntu akuyemo file aba ashobora kwinjizamo virus muri computer cyangwa telefone. Urubuga rwa gatanu ni urwitwa data leak website. Hari imbuga zimwe na zimwe zerekana amakuru yibwe kuri internet. Urugero, email, password, amakuru y'abakoresha website. Abashakashatsi ba cyber security bazikoresha kumenya ibibazo by'umutekano, ariko hackers nabo bazireba kugira ngo babone amakuru y'abantu. Gatandatu ni crypto market. Hari imbuga zimwe zikoresha cryptocurrency mu kugura no kugurisha ibintu. Bimwe muri ibyo biba byemewe ariko ibindi bishobora gukoreshwa mu bikorwa bitemewe. Niyo mpamvu inzego z'umutekano zikurikirana cyane izi mbuga. Karindwi ni social media. Abantu benshi ntibatekereza ko social media ishobora gukoreshwa na hackers, ariko aha niho benshi bahera bashaka amakuru. Urugero, amazina, aho umuntu atuye, aho akorera. Aya makuru bashobora kuyifashisha bakora social engineering. Umunani ni email attack pages. Hari imbuga zohereza email nyinshi cyane zigamije gushuka abantu. Aha niho havuye email zivuga ngo watsindiye amafaranga cyangwa wahawe impano. Iyo umuntu yemeye akayikandaho aba ashobora gutanga amakuru yiwe. Urubuga rwa 9 ni remote access site. Hari tools zifasha umuntu kugenzura computer iri kure. Ibi bikoreshwa mu buryo bwemewe nko gufasha abantu mu kazi. Ariko iyo bikoreshejwe nabi akaba ashobora kugenzura device yawe atari hafi yawe. 10 ni security learning site. Nubwo hari imbuga zikoreshwa mu bibi, hari n'izindi zifasha abantu kwiga cyber security. Aha niho uba ushobora kwiga uburyo hackers bakora, uburyo bwo kurinda system, uburyo bwo kuba cyber security expert. Niyo mpamvu ubumenyi ari bwo buryo bwiza bwo kurinda internet. Internet ni isi nini cyane. Hari aho ushobora kubona ubumenyi, hari n'aho ushobora guhura n'ibibazo. Iyo umuntu amenye uko ibintu bikora, aba ashobora kwirinda kurushaho. Niba ushaka kumenya byinshi kuri hackers na cyber security mu Kinyarwanda, komeza ukurikirane channel yacu. Kandi ntuzibagirwe gukanda subscribe, like, share na comment kuri Sibo James Tech and AI. Twabanye rero nitwa James, mukomeje guhabwa ikaze hano. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.